umugisha. Mungu awabariki. Imana ibagirire neza. Mungu atendee mema. Ndashimiye Imana ko hageze uno munsi ishobora kuvuga. Haleluya. Nashukuru Mungu sababu pamefika leo naweza kusema. Naragize igitero c'inkorora. Nimepata kishambulizi cha kikohozi. Asante. Narakoroye cyane ejo mwijoro ndavuga ati ejo kweri bizokunda. Ariko numva umenga ndashobora gutera haleluya ikashika igihanga. Amen. Sasa hivi nimepona, naweza nikapiga haleluya inafika hata Kihanga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Allo. Allo. Haleluya. Haleluya. Ndashimiye Imana ku burongozi bwanyizeye. Asante kwa viongozi wameniamini. Bakama kakanya. Kunipa nafasi hii. Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Kandi namwe mwanyizeye mkicara mukanyibiriza. Imana ibahezagire. Na nyinyi mmeniamini mkaketi ili mnisikilize. Mungu awabariki. Nshaka tuganire gato mu mwanya muto. Imana ihabwe icubahiro. Tutazungumza kwa muda mfupi. Mungu apewe utukufu. Kwijambo limaze iminsi ku mutima wanje. Kwa neno lina siku katika moyo wangu. Mungu apewe utukufu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nashaka tuganire kuri Kristo Yesu. Nataka tuzungumzie kuhusu Kristo Yesu. Tuganire kuri Yesu. Tuzungumzie Yesu. Amen. Amen. Tuganire ni giki kuri jewe, ni giki kuri wewe. Yesu ni kitu gani kwako na kwangu? Haleluya. Ni kubera iki ari Imana yahisemwo cyanyuma cyo kugirira neza umwana w'umuntu. Sababu gani Mungu ndicho kitu cha mwisho ambacho ameamua ili atendee mema mtu mwanadamu? Haleluya. Amen. Nagomba ndakwibutse ko ikintu cyanyuma Imana yo gukorera. Nakukumbusha kwamba kitu ambacho cha mwisho Mungu anaweza kutendea kimwe bita agatsi kanyuma. Yani kitu cha mwisho sikuguha ibi byose tubona sinoenda kubitondagura abizi umwana w'umuntu akenera. Si kukupatia vitu vyote ambavyo mwanadamu anahitaji. Ikintu cyanyuma ubuntu Imana yogirira umuntu nukumuha Yesu. Neema Mungu anaweza kutendea mtu ni kumpa Yesu. Nukumuhumura maso akabona iyo nzira, kumfungua macho aone njia hiyo y'ukuri n'ubugingo, ya kweli na uzima. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niba warakijijwe, kama umeokoka, nimba ufise Yesu, kama una Yesu, nagomba ndakumenyesha ko atachuhajiji. Yani haukosi chochote. Nta kintu na kimwe uhajiji. Haukosi kitu. Nta kintu na kimwe ubuze. Haukosi chochote. Muri ivyo navuze ngo kubimenya. Mbaje kasema kuvijua. Ngo nibwo buzima. Ndio uzima. Ngo fisa amahoro adashitse. Nina amani ya ajabu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kubimenya. Kujua. Kubimenya. Kuvijua. Kumenya ivyo urimwo. Kujua mambo huko ndani. Kumenya ico wakiriye. Kujua ulichopokea. Nibwo buzima. Ndio uzima. Nibwo bugingo. Ndio uzima. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Imana isi yayiremeye umuntu. Mungu ameumbia dunia hii mwanadamu. Yayiremeye ikiremwa muntu. Aliumbia mwanadamu. Ibi byose yashizeho uko yabitondetse byose uko mubibona ibiri mu Burundi ibiri mu bindi bihugu twe tutafise nuvuga ngo yabiteguriye umwana w'umuntu. Vitu vyote gisi mnaviona Mungu amevitia katika nchi mbalimbali, ameviumbia mwanadamu. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo igihe yari kirategura isi, wakati alikuwa akiandaa dunia, ikashiraho umuco na ikatia nuru, ikashiraho ijoro, ikatia na usiku, ikashiraho amazi, ikatia maji, ikashiraho ni terre yigumye hatari amazi. Imana ihabwe icubahiro. Akatia na ardhi ambayo hakuna maji. Nukuvuga ngo ivyo byose yarika abitegurira umwana w'umuntu. Mambo yao yote alikuwa anaandalia mwanadamu. Nukuvuga ngo igihe cyose Imana yumvira ku mwana w'umuntu, wakati wote Mungu akijifikiria mwanadamu, itangura kumutegurira ikibanza, ikaanza kumwandalia nafasi. Inaanza itangura kumutegurira ikibanza. Basi Mungu akaanza kumwandalia nafasi. Imana yiyumvire ku mwana w'umuntu. Mungu akijifikiria mwanadamu, itangura kumutegurira ikibanza. Anafika naanza kumwandalia nafasi. Imana ishize umwana mu nda y'umumama. Mungu akitia mtoto katika tumbo la mwanamke, iba yarateguye n'ikibanza bamwe.
anakuwa ameandaa nafasi mtoto atafikia. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imana ishimwe. Amen. Rero Imana irema umuntu, Mungu alipoumba mtu yaciye itegura ngo ikibanza. imeandaa nafasi. Reka dusome mu Itanguriro. Tutasoma kitabu cha Mwanzo Igice cya kabiri. sura yake ya 2 kuva ku murongo w'indwi gushika ku 15. mstari wa 7 hadi 15. Itanguriro Mwanzo igice cya kabiri sura ya 2 indwi gushika kuri 15. Mu Gifaransa ni Genèse Genèse 2:7 à 15. Voilà. Haravuga ngo Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impemu y'ubugingo. Umuntu acaba ufise ubugingo. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba. Imana ishimwe. Amen. Havuze ngo kuri 8 havuze ngo Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni. Amen. Bwana akaandaa shamba kwenye Eden. Shaka muze muratira attention kuri ibi bibanza. Basi mkuwe kabisa makini, mfuate na kwa ajili ya nafasi Mungu iko naandaa. Ngo ategura itongo muri Edeni. Akaandaa na shamba huko Edeni. Kaze pasi. Mu ruhande rw'iburasirazuba arishiramo uwo muntu yabumvye. Wacarishiramwo uwo muntu yabumvye. Akatia mtu ambaye ameumba. Imana yateguye itongo. Mungu ameandaa ardhi. Ngo ayimango acagiriki acarishiramwo uwo muntu yabumvye. Mungu akatia mtu ambaye amebumba. Amen. Amen. Uhoraho Imana ahameza igiti cyose c'igikundiro kibereye kuribwa. Ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo. Ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigabanyamwo kune. Urwa mbere rwitwa Pishoni, nigo rukikuje igihugu cyose cihavira, kirimwo izahabu, kandi izahabu yo muri ico gihugu ni nziza. Aho niho haba ivyitwa budora n'utubuyenge twitwa shohamu. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni, nigo rukikuje igihugu cyose c'ikushi. Uruzi rwa gatatu rwitwa Hedikeli, nigo ruca hino igihugu citwa Ashuri. Uruzi rwa kane rwitwa Efurate. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo Uhoraho ahejeje kubumba umuntu, Mungu kisha kuumba mtu, ngo yaciye amutegurira itongo, amemwandalia na ardhi. Hama iryo tongo ugiye kuriraba, Ukitazama ardhi hiyo harimwo amazi, pamekuwa ndani maji, harimwo ngo ibiti vyiza vy'igikundiro, palikuwa na miti mizuri ya upendo, harimwo amabuye y'agaciro, palikuwa majiwe ya samani. yayandi na Biblia ishinga ntahe ko ari meza cyane. Mpaka Biblia inashuhudia kwamba ni mazuri sana. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Nikuvuga ngo aho hantu hakikujwe n'izo nzuzi, Yani mahali hapo panazungukwa na mito hiyo. havuga ngo nikuvuga ngo aho hantu haratotahaye, Mahali hapo kuna ardhi nzuri, haratotahaye, ni pasi pazuri, nta bugaragwa buhari, hakuna jangwa. Mwitongo rya Edeni kubisanzwe nta bugaragwa bwari buhari. Katika shamba la Edeni hapakuwa jangwa, Nta hantu hari biti, hakuna nafasi, kuna miti, hari amazi, na pakuwe maji, hari ivyo bintu byose by'ibiterwa vyiza cyane, pawe hivyo vitu vizuri vya mimea, harangwa ubugaragwa, alafu paje jangwa, haiwezekani. harangwa inzara, Ama pakuwe njaa, haiwezekani. harangwa inyota, Ama pawe kiwi, harangwa ukubura kose umwana w'umuntu yogira mwitongo rya Edeni nta kwari guhari. yani ukosefu wote katika shamba la Edeni na ukuwepo. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Hari ibikoko vy'inyama, Palikuwa minyama, hari ivyamwa, palikuwa matunda, hari bavuze ngo akasigura ngo budora,
bavuze ngo nibirirarira biva ku giti kimota neza bigakoreshwa nk'umuti. Imana ishimwe cyane. Yani ilikuwa ni kama dawa. Hariho n'imiti. Palikuwa hata madawa ya kutunza. Imana ishimwe. Amen. Iyo miti rero ntuyifate nk'imiti yavura ingwara kuko ngaho muri Edeni nta ngwara zari ziriyo. Hapo kwenye Edeni hapakuwa ugonjwa, sio miti ya kutunza. Adamu ntiyari bwacumure. Adamu alikuwa hajafanya dhambi. Nta cyaha cyari kiriyo. Hapakuwa dhambi. Imana ishaka guteramira mu itongo rya Edeni. Mungu alikuwa anakuja kupitia na kutembelea shamba la Edeni. Kuja uja kwitemberera ku mugoroba ukaja mu kabare. Kama gisi unaenda kutembea kwa kabare, ukaja kuramutsa umugenzi, ama unaenda kusalimia rafiki yako kugira ngo uruhuke, ili upumzike. Imana yatembera mu itongo rya Edeni. Mungu alikuwa anatembelea shamba la Edeni. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ico giti rero two tumota neza yari amaparfum, byari ibintu byo kwigira neza. Yani ilikuwa ni mti wa manukato mazuri. Urumva ko Imana yibagiye. Akusahau chochote. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Hama ngo ico kibanza na nafasi hiyo abari Imana itunganyiriza umwana w'umuntu. Mungu akaandalia mwanadamu. Mwana w'umuntu mu nyuma aracumura. Basi mwanadamu akafanya dhambi. Arakivamwo. Akaondoka akatoka kwa shamba hiyo. Aragitakaza. Akapoteza nafasi hiyo. Hanyuma alafu mu nyuma ngo ibyaha biba byinshi cyane mu isi. Kisha dhambi ikakuwa nyingi duniani. Ibyaha biba byinshi gose. Dhambi ikawa nyingi duniani. Gusikana Imana yicuza igituma yaremye umwana w'umuntu. Mpaka Mungu akajuta alichomuumbia mwanadamu. Yigira imigabo. Mungu akashika lengo mu mutima katika moyo wake kwa shaka guhonya ikiremwa muntu cyose, ya kuadhibu kitu chote kinaitwa mwanadamu, gukura ikiremwa muntu cyose, kutoa kiumbe chote kubera kwicuza, kwa sababu ya kujichuza. Igituma yoba yararemye umwana w'umuntu. Sababu gani ameumba mwanadamu? Mugabo lakini ngo Noa ngwaboneka ngo ugororotse mu maso y'Imana, akaonekana mtakatifu kwa macho ya Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo Noa ngo aba ugororotse mu nyonga z'Imana. Noa akawa mtakatifu kwa machoni mwa Mungu. Imana iramuraba. Mungu akamtazama. Irabona yuko itomujaniranya n'abanyabyaha bose. Mungu akaona aweza kamuadhibu na wenye dhambi. Kwa Imana irubaho kugororoka. Mungu anaheshimu utakatifu. Imana irubaho umuntu ayigororokeye. Mungu anaheshimu mtu mtakatifu. Nubwo yosigara ari wenyene, ingawa wewe peke yake canke ari wenyene ahantu, ama iko peke yake nafasi, imuhoza kwinyonga. Mungu anamtazamia tu na macho yake. Amen. Haleluya. Amen. Imana iranezerwa. Mungu anafurahia. Ico kibanza yumva yogumiza kwa maso. Ndio nafasi Mungu anapenda kukazia macho. Uwo muntu yumva umenga yoheba ibindi bintu byose mugabo wewe akamugumana. Yani Mungu anaweza kuacha vitu vingine vyote abakie na huyo mtakatifu wake. Nowe rero ngo aba uwo muntu. Nuhu akawa mtu huyo. Imana ibonye yuko agororotse. Mungu akaona kwamba ni mtakatifu. Kubera yaragororokeye Imana. Sababu amekuwa mtakatifu mbele za Mungu. Ikimutegurira kibanza. Mungu akamwandalia nafasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nawe nyene kimutegurira kibanza. Na yeye pia Mungu akamwandalia nafasi. Iramubwira ngo, ikamwambia ni wubaka ubu bwato. Jenga na safina hii. Hanyuma alafu igihe umwuzure uzoza, wakati gharika litakuja, wewe n'umuryango wawe, wewe na familia yako, n'ibikoko na vinyama bifise amoko abiri, yani viwili, ikigabo n'ikigore, chanamume na chanamke, uzovyinjize muri ubwo bwato, utaviingiza kwa safina hiyo. N'uwundi wese uzobwira amakuru y'ubwo bwato, na mtu yeyote utaambia habari za safina hiyo, akayemera, akikubali, aza yinjire, naye pia aingie. Uzobwira ko hagira haza umwuzure, utakayemwambia kwamba kuna kuja gharika, ukamusigurira yuko unamwambia vizuri kwamba ubuhungira sigaranye, yani makimbilio anabaki nayo ari mwubwo bwato, ni katika hiyo safina, uzumureke yinjire, akikubali umwacha aingie. Abantu yarababwiye, watu akawaambia, baramubona ariko arabutegura, wakimwona akiandaa safina hiyo, abutegura imyaka myinshi, aliandaa miaka mingi, bariko baramutwenga, wakimcheka. Haleluya. Amen. Bariko baramutwenga, walikuwa wakimcheka, ntibabihaye agaciro, hawakubisamanisha, ntibabifashe nk'uko ari ivy'Imana yamutumye, yani wamevizarau, hawakuona kwamba ni Mungu amemtuma, bafashe nk'uko ari ubujuju bwa Noa, wakaona kwamba ni upumbavu wa Nuhu. Ariko ategura ubwato, wakati alikuwa akiandaa safina, mu gihe cy'uruzuba,
ilikuwa ni kwa kujua, ata mvura iriko iragwa. hakuna mvua yoyote. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Nowa Nuhu n'umuryango wiwe na familia yake n'ibikoko yahisemwo na mnyama aliyechagua byinjira muri bwa bwato. vikaingia kwa safina hiyo. Bamaze kwinjira muri bwa bwato Walipoingia kwenye safina, ngo umwuzure hajya bahejeje kwinjira ngo ubwo bwato buca buriyugara. yaani walipomaliza kuingia safina ikafungwa. Haleluya. Amen. Wakati watu wengine walikuwa nakufa, Nowa nabo bari kumwe ndani, Noa na watu walikuwa naye ndani, bari kuri balansoire, walikuwa tuko kwenye pembea huko, bariko baraflota, walikuwa tu juu ya maji, bariko baradoda. walikuwa na chukia mnyenga huko. Haleluya. Amen. Bari mu munyenga abantu b'Imana. Ilikuwa ni mnyenga yani. Ni kuvuga ngo Imana yaragira uburyo bwose kugira ngo bagubwe neza. To buriya bwato nibuba urana hari gihe haba umupfunda ubwato bukabasekuwe, hamwe bugacurama, handi bugapengama, handi bukazaha. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko ngo ubwo bwo mu nkuru ya mwuzure marigari ko bwari ko buramarisi, marigari yuko uwo mwuzure uri kutwara isi. Ingawa hiyo garika ilikuwa inamaliza dunia yote, Ayo maji yarateye ubwoba. hayo maji yalikuwa yanashangaza sana. Abari ndani mu bwato Waliokuwa ndani ya safina bari ko baradoda, walikuwa ni mnyenga tu, bari baguwe neza, walikuwa wako vizuri, nta kibazo bari bafise, hawakuwa na shida yoyote. bari ko barafungura, Walikula, bari ko barafungura, walikuwa wanakula, bari banezerewe. walikuwa wanafurahi. Muri ubwo bwato hari amatara, Katika hiyo safina palikuwa hata umeme, hari cyo kunywa, palikuwa na kitu cha kunywa, hari ikintu cyose giteguriwe umwana w'umuntu, palikuwa kitu chote kimeandaliwa mwanadamu kugira ngo agubwe neza, ili awe vizuri. mugabo hanze Lakini nje huko bari ko baratwagwa, walikuwa wanabebwa, bari ko baramigwa, walikuwa wanamiezwa, bari sinzi byari ko birababako. palikuwa mambo mabaya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Abari ndani Waliokuwa ndani nibariko baramenya n'ibiriko biraba, hawakujua hata vilivyotokea, abantu nibariko baramenya n'ibiriko biraba, hawakutambua hata vilivyokuwa vikitokea, naho Nowa atuma inyoni akaba ari ija kuraba ibiriko biraba. mpaka Noa akatuma ndege itazame vinavyotokea. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Nukuvuga ngo cyari bwari ubwato bwubatswe n'Imana, Yaani ilikuwa ni safina imejengwa na Mungu, nta kintu na kimwe cyari gushobora kubunyiganyiza, hakuna kilio kimbacho kingeweza kuitikisa. yaba umuyaga, Ingawa paje upepo, yaba amazi menshi, ingawa maji mengi, nta kintu na kimwe cyari gushobora kubunyiganyiza. hakuna kiwezacho kutikisa safina Haleluya, hiyo. Amen. haleluya. Amen. Icyo gihe cya Nowa kirahera, Wakati wa Nuhu ukakwisha, Imana irarahira ko itazosubira kwicisha abantu umwuzure. Mungu akalapa kwamba hata azibu watu kwa gharika. Iyo nkuru ya Nowa nase kubyinjiramwo, murashobora kuyisoma mu itanguriro igice cya 6 n'igice c'indwi. Haleluya. Basi habari ya Nuhu unaweza ukaisoma katika Mwanzo sura 6 na sura 7. Donc ivyo bice nivyo bivuga kuri iyo nkuru ya Nowa. Hizo sura zinazungumza habari hiyo ya Nuhu. Niwashika muhira uze kwiha exercise usome ingene vyagenze ku bwa Nowa. Haleluya. Ukifika nyumbani upate kujizowesha, usome gisi viliendeka kwa ajili ya maisha ya Nuhu. Iyo yari solution, yari nyishu Imana itanze, ubwato yari nyishu Imana itanze muri ico gihe cya Nowa. Basi safina ilikuwa ndio jibu Mungu anapana wakati wa Nuhu. Mugabo iyo nyishu murumva ntiyacunguye abantu bose, yacunguye Nowa n'umuryango wiwe n'ibikoko bitandukanye. Lakini hiyo jibu haikuokoa watu wote, ilikomboa Nuhu na familia yake na vinyama viwili. Mugabo mu nyuma zaho, kisha hapo Imana Mungu iravuga ati isi akasema dunia ngira ndayiha inyishu, nataka nipatie jibu ya burundu, jibu kabisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. La solution durable. Yani ni jibu inayodumu. Inyishu y'ibihe bidashira. Jibu inayodumu. Inyishu itazokugwaho n'ikintu na kimwe. Jibu haitatoweshwa na kitu chochote. Inyishu itakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Jibu haifanywi na mikono ya wanadamu. Inyishu itiyumviriwe n'umwana w'umuntu. Jibu haikujifikiria na wanadamu. Achatanga Yesu.
akatoa Yesu, acatanga Yesu, akatoa Yesu, acatanga Yesu, akatoa Yesu, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, kwa sababu ya upendo Mungu ampenda watu wa duniani, watumye itanga umwana wayo, ndio sababu ametoa mwana wake, ngo kugira ngo ili ntihagire upfa rubi. atakayemwamini asikufe vibaya. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Nukuvuga ngo nagira ndagutangarize, Nataka nikutangazie nk'uko Imana yagira ategura ibibanza, kama gisi Mungu ameandaa nafasi tegurira umwana w'umuntu akiandalia mwanadamu, na Yesu, na Yesu nagira ndakubwire ko ari kibanza. ni nafasi, ni ardhi. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Yesu ni kibanza, Yesu ni nafasi. Yesu ni kibanza, Yesu ni nafasi. Yesu ni kibanza. Yesu ni nafasi. Nk'uko twicaye hano, Kama gisi tunaketi hapa, ukabona hagati aha mu rusengero hari abantu, unaona katikati kuna watu, hakaba impome zidukingiriye, tunakuwa na vibambazi vikituzunguka. hagati mu rusengero hakaba ibintu bitandukanye, Kati ya kanisa kuna vitu tofauti, hakaba ivyuma, kuna vyombo, hakaba amapodium, kuna mapodium, hakaba abantu, kunakuwa na watu, hakaba intebe, kunakuwa viti hakaba ibintu bitandukanye. na vitu tofauti, Na Yesu niko yubatse, na Yesu ndivyo anavyojengwa. ni kibanza, Ni nafasi ni nzuri, kibanza, ni nafasi, ni kibanza. ni nafasi. Yesu ni kibanza, Yesu ni nafasi, Yesu ni kibanza, Yesu ni nafasi, Yesu ni kibanza, Yesu ni nafasi Yesu nzuri. niwe bwami bw'Imana, Yesu ndio ufalme wa Mungu. Yesu niwe kibanza cyiza Imana yateguriye umwana w'umuntu Yesu ni cyanyuma. nafasi nzuri Mungu ameandalia mwanadamu ya Haleluya. mwisho. Haleluya. Haleluya. Amen. Cyanyuma. Nafasi ya mwisho. Cyanyuma. Ya mwisho. Ivuga ati ninamuterekamwo, Akasema nikimfikisha na hiyo fasi, ninashira mu mwana w'umuntu, nikimtia mwanadamu, bizoba ari iby'ibihe bidashira, ataishi milele. iby'ibihe bidashira, Ni milele. iby'ibihe bidashira. Ni milele. Nico kibanza Ndiyo nafasi yabonye yuko ameona kwamba umwana w'umuntu niyashikamwo, mwanadamu akifika azosubira gusa nawe, atafanana naye, azomutemberera, atamtutembelea, azomuvugisha, atamsemesha, azoshobora kumwegera, atamsogelea, azoshobora kumugumbira, ataweza kumkumbatia, azoshobora kwicarana nawe, ataweza kuketi naye, batera inkuru, wazungumze, bavugane, waongee, bandike amateka, waandike, bashireho ibintu bidasanzwe. wafanye vitu vya ajabu. Ni muri Kristo Yesu Ni gusa, katika Kristo Yesu ni muri tu. Kristo Yesu Katika gusa. Kristo Yesu. Imana yabonye ko arico kibanza Mungu cyanyuma. aliona kwamba ndio nafasi ya mwisho. Umwana w'umuntu yoronka stability, Mwanadamu ataikaa vizuri. umwana w'umuntu yoshingwamwo, Mwanadamu atawekwa emo agasubira guhaguruka, na anaongeza kushimama, agasubira ku birenge vyiwe, anaongeza kurudia kwa miguu yake, agasubira kuba ishusho nziza. anakuwa na picha nzuri. Ni muri Kristo Yesu, Ni ndani ya Kristo muri Yesu. Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu Imana ntiyahasize ibintu bisanzwe, Mungu akutia vitu vya hari ikirere ajabu. cy'ubumana, Kupiko anga la Mungu, hari icyo gufungura, kuna anga la kula, hari icyo kwambara, anga la kuvaa, hari ikintu cyose umwana w'umuntu kuna yokwifuza. kitu chote mwanadamu anaweza kuhitaji. Hari amazi y'ubugingo Kuna maji ya uzima, ataramwanwa ngo usubire kunyoterwa, sio maji utakunywa upate kiwi tena. hari impuzu z'ubugingo, Kuna nguo za uzima, iyo uzambaye ukizivaa, nube ushaka izisanzwe wambaye $1,500, hata kama unavaa nguo ya kawaida ya 1500, ariko ukaba wambaye ubwo bwiza bw'Imana, na ukivaa utukufu wa abantu Mungu, bakakwifuza, watu wanakutamani. ata amafaranga ubasigiye, Hauna pesa ya kuwapa, ata lift ubahaye, au wapi lifti, ariko bakabona urahiriwe, wanaona wewe ni muheri, bakabona wambaye neza, wanaona unavaa vizuri, bakabona wamuberewe, wanaona wewe unakuwa unavaa kubera vizuri, wambitswe, sababu umevikwa, kubera wambitswe, sababu umevikwa, kubera wambitswe, sababu umevikwa, kubera wambitswe, sababu umevikwa. ukavuga amajambo, Sio maneno. ukavuga amajambo, Ukisema maneno bakumva n'ay'ubwenge, wanasikia ni maneno ya akili, bakumva n'ay'igiciro, wanaona ni maneno ya samani, bakumva umenga bakwicara bakukumviriza, wanajisikia waketi bakumva wakusikilize, umenga babishira ku mutima, wanaweza kutia hata kwenye moyo yao, bakumva umenga bariko barahindurwa, wanaanza kubadilishwa, kubera sababu waratamitswe, umelishwa, waratamitswe umelishwa amajambo y'ubugingo, maneno ya uzima, amajambo y'ubwenge, maneno ya akili. nta mashuri ufise, Hauna masomo, nta madiplome, hauna madigrii, nta ngendo nyinshi uragira, au yafanya safari nyingi, ariko amajambo uriko uravuga maneno unayoyasema akaba y'ubwenge, ni maneno ya akili asumba afise amadoktora, zaidi ya wanaokuwa na asumba madoktora, afise amadiplome, zaidi wanaokuwa na madigrii, bakumva umenga uriko uravuga ibintu bisa akanovera,
akanovera wanasikia unasema vitu vitamu kubera waratamitswe sababu uri mu umetamikwa, kibanza ciza uko kwenye nafasi uri nzuri, mu kibanza co uko na nafasi nzuri, kurakira unapokea ibintu biriko birava ahandi hantu vitu vinatoka nafasi nyingine, badashobora gushika hauwezi ukafikia, badashobora gushika hauwezi ukafikia, abo bantu badashobora gushika hao watu hawezi ukafikia. bakumva uriko uravuga ibintu Wanasikia unasema maneno menga uriko urabivoma ahantu yani unayachota fasi badashobora gushika ambayo wao hawezi wakafika. Abikolosayi. Wakolosai. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ni mwiza. Yesu ni mzuri. Yesu ni kibanza cyiza. Yesu ni nafasi nzuri. Yesu ni kibanza cyo kubamwo. Yesu ni nafasi ya kuishi. Yesu ni kibanza cyo gupfiramwo. Yesu ni nafasi ya kufia. Yesu ni kibanza cyo gutebamwo. Yesu ni nafasi ya ukawia. Yesu ni kibanza cyiza. Yesu ni nafasi nzuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Araryoshe kuvuga uyu mugabo w'i Galilaya. Ni vitamu kumzungumzia huyu mwanaume wa Galilaya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abikolosai. Wakolosai. Igice cya mbere. Sura ya kwanza. Haravuga ngo yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Muri uwo niho dufise ugucungurwa niko guharigwa ibyaha byacu. Haleluya. Amen. Reka tuanze kutuvuge. Acha tutaenda pamoja. Kuri 13. Katika 13. Muravyumva ngo yadukijije ububasha bw'umwiza. Ametukomboa nguvu za giza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo yadukijije ububasha bw'umwiza ngo acagira iki? Aratwimura. Yaani ametukomboa ufalme wa giza akatuhamisha. Sawa, hari umuntu yimuka ava mu kibanza aja mu kirere. Kuna mtu anahama akitoka kwenye nafasi aende huko angani? Hapana. Umuntu ntiyimuka ava mu kibanza aja mu kindi kibanza. Mtu anahama akitoka nafasi moja aende nafasi nyingine. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wachatwimura mu bwami akatuhamisha katika ufalme bw'umwana wiwe akunda wa mtoto wake mpendwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kera zamani huko, sinaweza kweli na kera n'ubu niko bimeze, na hivi nafikiria ndivyo vilivyo. Umurongozi w'igihugu kiongozi wa nchi niwe yaba agize couverture yaho hantu. Yeye ndio anafunika fasi hiyo. Abantu bose bitirirwawe. Watu wote ni kama wako chini yake. Mwavyumvise? Mmesikia vizuri? Mu bwami katika ufalme bw'umwana ya mtoto wayo ikunda, mtoto wake mpendwa. Mu Gifaransa baravuga ngo il nous a transporté cyangwa ngo il nous a transféré. Yani ametubeba. Yaratwimuye. Ametuhamisha. Yaratwimuye. Ametuhamisha. Adukura mu kibanza kimwe. Alituondosha nafasi moja. Achadushira mu kindi kibanza. Akatutia na nyingine fasi. Haleluya. Amen. Yatukuye mu bwami bw'umwiza. Ametuondosha ufalme wa giza. Adushira mu bwami bw'umwana. Akatutia katika mfalme wa mtoto wake. Yatukuye mu byara bya shetani. Ametuondosha katika dhambi ya shetani. Adushira mu kibanza alicho Yesu Kristo. Akatutia na nafasi ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma. Halafu 15 14 muri uwo niho dufise ugucungurwa niko guharigwa ibyaha byacu. Muze murumva bavuga ngo muri uwo wanasema ndani yake, kati yake, muri hasubiriye ikibanza, yani narudilia na ile fasi tulikuwa tunazungumzia change dans na kati, imani habwa icubahiro kati yake. Haleluya. Amen. Hasubiri ikibanza, hasobanura ikibanza. Tafsiri yake ni na ile fasi tulikuwa tunaongea. Naze kuvuga intumbu z'ikibanza. Imani ishimwe. Amen. Ngo mwigisha aratukosera tugiye ngo ni intumbu z'ikibanza. Yani ni ardhi. Imani ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ngo ni intumbu z'ikibanza. Yani hasubiri ikibanza. Pamerudilia ardhi fasi yani. So muri uyo rero ndani ya huyo sasa tumaze kuhashika, tulipopafika, icyambere cyatwakiriye nugucungurwa. Kilichotupokea ni ukombozi, nugucungurwa, kukombolewa.
kubisanzwe icyambere wari ukeneye, ifashanyo ya mbere wari ukeneye, Yaani msaada wa kwanza ulikuwa unahitaji kwari gucungurwa, ilikuwa ni kukombolewa. kwari gucungurwa. Kukombolewa. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Bandanya ku 15. 15. niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu byaremwe byose. Haleluya. Amen. kuko muri we ariho byose byaremewe, ibyo mu ijuru aho n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Amen. uri intebe z'icubahiro, Haleluya. uri ubwami, uri ubukuru, Amen. uri ububasha, Amen. byose byaremwe nawe, biremegwa kuba ibyiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo byose vyote yani vyaremwe nawe, vimeumbwa naye, ngo biremegwa kuba ibyiwe, vikaumbiwa kuwa vyake. sawa. Okay. Imana ishimwe. Amen. Bavuze ngo muri we, Balisema ndani yake, muri we, ndani yake. ngo hari ngo kuko muri we ariho byose byaremewe, Ndani yake vyote vimeumbiwa, ibyo mu ijuru, vya mbinguni ibyo mu isi, na vya duniani, ibiboneka vinavyoonekana n'ibitaboneka. na visivyoonekana. uri intebe z'ubwami, Ni enzi ya utukufu. uri intebe z'icubahiro, Wewe ni enzi ya utukufu, ari ubwami, ufalme, ari ubukuru, ukubwa, ari ububasha, uwezo, ngo byose byareme nawe, vyote vimeumbiwa naye, biremegwa kuba ibyiwe. vikaumbiwa kuwa vyake. Ni ukuvuga ngo Yani nta hantu hakuna nafasi ushobora gushyira ibyo bintu byose unaweza tia vitu hivyo vyote atari kibanza, kama hakuna na ardhi nafasi, atari kibanza. kama hakuna nafasi. Ni ukuvuga ngo icyo waba uri kurarondera cyose, Yani unachokitafuta chote kirondere mu bwami wanyu, kitafutie katika ufalme wako kirondere muri kwenu, Kristo Yesu, kitafute ndani ya Kristo Yesu, kirondere muri Kristo Yesu, kitafute katika Kristo Yesu, kirondere muri Kristo. kitafute ndani ya Kristo. Igituma abantu turondera ibintu hanze, Sababu gani tunatafuta vitu nje? nuko wigishijwe, Sababu umefundishwa yuko ushobora gusohoka ya kwamba unaweza ukatoka nje ukongera ukagaruka. alafu unarudia ndani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nta gihe urumva Hakuna nyakati unasikiaga umuntu akubarira ngo mtu anakuambia uno munsi wari mu mwuka, leo ulikuwa kiroho kweli, uno munsi ni ukuvuga ngo ejo siyo wari uri, yani jana au kukua kiroho. Imana ishimwe. Amen. Ishusho dufise, Picha tuko nayo nuko atmosphere y'agakiza cyangwa iby'agakiza, yani ni anga ya wokovu tubironka tunavipata nko mu makoraniro hano, hapa katika makusanyiko, cyangwa turi mu masengesho, ama tukikuwa kwenye maombi, cyangwa turi mu maselule, ama tukikuwa kwenye maselile, cyangwa turi mu bibanza bariko barasengeramwo, au na mahali wanaombea. Ninasohoka, Nikitoka nje nibwira ko ngiye mu isi, najiambia kwamba naenda duniani. kubera Sababu gani? bambwiye ko ikibanza Yesu arimwo, Wamenambia nafasi ya Yesu ambaye anaonekana ni mu rusengero, ni kanisani, ni mu masengesho, ni kumaombi, ni mu maselule. ni kumaselili. Mugabo Lakini sinamenye yuko sikutambua kwamba ari kibanza ntembereramwo, ni nafasi natembelea. Yesu ni kibanza ntembereramwo, Yesu ni mahali natembelea. Yesu ni kibanza ngendana, Yesu ni nafasi natembea nayo. sinzigene no bivuga. Okay, fata muriko muravyumva Kama mnasikia ni vizuri. dufate ni hakarore kuyu mubiri, sivyo? Acha ni mfano mwili huyu, uyu mubiri wanje, mwili wangu huyu. Wewe urashobora kumbona inyuma, unanitazama kinyuma nyuma, mugabo amagufa ari ndani ntayibona, mifupa ya ndani hauioni, imitsi iri ndani nturi kurayibona, mishipa ya ndani hauioni, amaraso ariko aratembera nturi kurabibona, damu inatembea hauioni, ingene vyungikanye bigenda birateraterana ntavyubona, jinsi vinaelewana na kwenda vinashikana au vioni. Estoma nturi kurabona ahiri, haujui mahali yuko, ntuzi aho igitigu kiri, haujui nafasi fua iko. Ni ukuvuga ngo ivyo bintu, yani hivyo vitu ntavyo uri kurabona, hauvioni, ariko ninatembera, lakini kitembea, ni ukuvuga ngo ntaco nza gusiga inyuma, sitaacha kitu chochote, byose turi kumwe, vyote tuko pamoja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jewe rero dufate ko ndi Yesu, mfano mimi ni Yesu, ni jewe kibanza, yani mimi njoo niko nafasi, ni jewe Yesu, mimi Yesu. Amagufa
mifupa, amaestoma, mastomach, ibintu bitandukanye, vitu tofauti, n'ibintu biba muri ico kibanza, ni vitu vinaishi katika nafasi hiyo n'abantu barimwo, na watu wako yemo. biratahuritse. Je, vinaeleweka? Hanyuma no kuvuga ngo ninatembera ndi ndani, jewe ndi ndani, yani mimi wa ndani, ikintu kiza kumfasha kugenda iyo shaka, kitakachoniwezesha kwenda ninapohitaji, ni uyu mubiri w'inyuma, ni huyu mwili tunaona uko nyuma huyu. Haleluya, amen, haleluya, amen. Nukuvuga ngo jewe ndiko ndatemberana ngendana n'uyu mubiri wose, nukuvuga ngo jewe mu yandi majambo ntemberera muri Yesu, yani mimi natembelea ndani ya Yesu. Je, mnaelewa? Ntemberera muri Yesu, natembea ndani ya Yesu, nukuvuga ngo ndazitiriwe, yani nazungukwa, hariho uruzitiro, kuna mpaka, hariho ubwami, kuna ufalme, hariho ibintu bitandukanye binkikuje, kuna vitu tofauti vinanizunguka, naishi ndani yavyo. Jewe ntemberana ubwami, mimi natembea na ufalme, ntemberana ubwami, natembea na ufalme, ntemberana ubwami, natembea na ufalme, ntemberana ubwami, natembea na ufalme. Sishobora gusohoka, siwezi nikatoka nje, ahantu harugaye, hiyo fasi panafungwa, ahantu harazitiriwe, hiyo fasi panalindwa, hakuna kintu gishobora kuhanyeganyeza, hakuna kinaweza kutikisa. Sukuvuga ngo ndahagenda mu gatondo, si kwamba nitatembea hapo asubuhi, hanyuma ngo apremidi ndahavemwo, apremidi nitoke, ngeze mu isoko, nikifika sokoni simba nahasize, yani sikupaacha, hapana. Imani ihabwe icubahiro, amen. Niwashika mu isoko, ukifika sokoni ukagwana, ukapigana, kwera wimvira ko pastor atakubona, unajifikiria ngo pastor akuoni, uri kurakora ibintu bitabaho, unafanya vitu haviwezekani, kandi uri muri Kristo Yesu, na uko ndani ya Kristo Yesu, kandi uri ndani muri urwo na uko ruzitiro, katika huyo mpaka huyo. Kubisanzwe, kwa kawaida, uri kura viola les lois, uri kurenga amategeko yaho hantu hagenga, unazidi sheria. Ilifaa yuko mu mutwe wawe uri kuratembera, katika kichwa chako ujue kwamba ukitembea, wumve ko atari Yesu yaguherekeje, sio Yesu anakushindikiza, hapo uri kutembera ndani muri Yesu, wewe unatembea ndani ya Yesu. Haleluya, amen, haleluya, amen. Yesu ntaduherekeza, Yesu atushindikizi, hapana. Yesu natugira imbere, Yesu haini mbele yetu, hapana. Yesu natugira ku ruhande, Yesu haini karibu yetu, hapana. Yesu natugira mu mbavu, Yesu haendi upande wetu, hapana. Ni twebwe dutemberera muri Yesu, ni sisi tunatembea ndani ya Yesu. Haleluya, amina, haleluya, amina. Twararokeyemwo, tulishakaanguka humo ndani, twaradumbukijwe muri Yesu, tumedumbukizwa ndani ya Yesu, tutatwugaranirwayo, na tunafungwa huko ndani ya Yesu. Kubera iki? Sababu gani? Twarimuwe, tumehamishwa, tumehamishwa, turi mu bwami bw'Imana, tuko katika ufalme wa Mungu, hama muri ubwo bwami, na katika huyo ufalme nta nzara ibayo, hakuna njaa. Wumve yuko muri Edeni, sikiliza, Edeni huko yari jardin yubatswe ku isi, ilikuwa ni shamba, ilikuwa hapa duniani, nta cyari kibuzeyo, hapa ukosa kitu chochote, ibintu byose byaraho, vitu vyote vilikuwa hapa, byose byari bikwiye, vitu vyote vilikuwa vinaenea. Muri mu bwato bwa Noa, katika safina ya Nuhu haukosa chochote, imipfunda ntiyaretse kuza, gharika zilikuja, umwuzurira ntiwaretse kuza, maji yalikuja, ariko wari ndani, lakini waliokuwa ndani yari kwaradoda, walikuwa wakinamnyenga huko, twebwe turi muri ndani muri Yesu, sisi tukiwa ndani ya Yesu, ntitwavuga ngo ibintu nibiriko birabira iruhande yacu, si kwamba vitu vibaya vitokei, ariko lakini muri ivyo ndani yacu twari dukwiye kudoda, ni vizuri tuwe katika mnyenga. Haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Ntuzusonze, usiwe na njaa, ntuzubure icyo wambara, usikose cha kuvaa, ntuzugarizwe n'ikintu icyo ari cyo cyose, usishambuliwe na kitu chochote, ingwara ntuzoreke kuyibarira, hautakosa kuambia ugonjwa, uti ndi muri Kristo Yesu, mimi niko katika Kristo Yesu, ndi muri Kristo Yesu, mimi niko katika Kristo Yesu, ndi muri Kristo Yesu, mimi niko katika Kristo Yesu, ndi muri Kristo Yesu, niko katika Kristo Yesu, kibanza niko katika nafasi, ibyo bintu ntibihaza, hiyo vitu haiwezi kuja. Haleluya, amina, haleluya, amen, haleluya, amen. ubwire ikintu cyose, ambia kitu chochote, ndi muri Kristo Yesu, kwamba mimi niko katika Kristo Yesu. Usanzwe wewe, kwa kawaida wewe waje mu kibanza ataricho, ulikuja nafasi sio yenyewe, ubwirizwa kumbisa, ni vizuri nipishe, ubwirizwa kumvako, toka kwangu, ubwirizwa unastahili kuhava, kutoka, watorotse, umejiiba. Sawa, okay. Rero ibyo bintu ndiko ndavuga ngo ibyo bintu byatorotse, Imana ihabwe icyubahiro, vitu inasema kwamba vimetoroka, nivyaje kubera bishobora kwinjira, havikuja sababu vinaweza vikaingia, vyaje kubera kutamenya kwiwawe, vimekuja sababu ya wewe kutokutambua kwako. Haleluya, amen. menye
kumenya kwawe kwa kutambua kwako niko kuzotumaho ubaho ubuzima busagutse cyangwa ubaho ubuzima bwugaranye. ndio utasababisha uishi maisha ukumenya kujua, kutambua, kuelewa, ukumenya cyane. Ukielewa sana niko ugenda wagukirwa, ndio unaenda unapanukiwa. Ukumenya cyane, ukielewa sana niko ugenda ubaho, ndio utaishi vizuri. Ukumenya cyane, ukielewa niko hari ibintu bikurekura, ndio kuna vitu vinakuachilia. Ukumenya cyane, ukielewa zaidi niko hari ibintu utahura, ndivyo unaelewa vitu, ukavuga tubuzima ndiko ndabaho. Unaamua unasema maisha inaishi. Sipko sio yenyewe, sio yenyewe, ukakubabaza, unakuumiza. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Ubundi tugwaye, kwa kawaida tukiumwa nivyo kuza gusaba amasengesho y'abagwayi ni sawa, ariko wari kuja mucumbukarira. Kwa kweli kuja kuomba sala ya maombi ni vizuri. Tukigaya. Kwa kawaida ungeenda kwenye chumba unalia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tukigaya. Unaanza kulia. Unaumia. Kwa tutaratsinda iyo ntambara. Kwa sababu hatuyashinda vita hiyo. Ukajugira ishaka. Unakuwa na juhudi. Ukagira ishaka. Unakuwa na juhudi. Ukagira ishaka. Unakuwa na juhudi. Ukagira ishaka. Unakuwa na juhudi. Yakuva aho hantu. Ya kutoka nafasi hiyo. Yakuva aho hantu. Ya kutoka nafasi hiyo. Mani habwe cyubahiro. Mungu apewe utukufu. Wacumuye. Ukifanya dhambi. Wicara ukarira. Unaketi unalia. Ukagira ishaka. Unakuwa na juhudi. Ukagira ishaka. Unakuwa na juhudi. Yakuva aho hantu. Ya kutoka nafasi hiyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kubera uri muri Kristo Yesu. Uko katika Kristo Yesu. Uri muri Yesu. Uko ndani ya Yesu. Uri muri Yesu. Uko katika Yesu. Uri muri Yesu. Uko ndani ya Kristo Yesu. Uko ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Turi mu kibanza cyo. Tuko nafasi yenyewe. Turi mu kibanza cyo. Tuko nafasi yenyewe. Turi mu kibanza cyo. Tuko nafasi yenyewe. Kila mugenza wati ndi muri Kristo Yesu. Ambia aliye karibu yako niko katika Kristo Yesu. Mwambie niko katika Kristo Yesu. Ndi muri Kristo Yesu. Mwambie niko katika Kristo Yesu. Ariko kameni. Kwa kweli sinogenda naje gusoma Bikolosai. Sita kwenda bila kumaliza kusoma Wakolosai. Ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Ndio picha ya Mungu isionekana. Tuvyature abantu b'Imana. Yego. Ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe fura mu vyaremwe vyose. Kuko muri we ariho vyose vyaremewe. Ivyo mwijuru n'ivyo mwisi. Ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro. Uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose byaremwe nawe, biremerwa kuba ivyiwe. We yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we byose niho bifataniye. Niwe mutwe w'umubiri, niwe shengero, kandi niwe tanguriro, niwe fura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abagaheta muri byose. Kuko Imana yahimbawe no kunengesera kwayo kwose kuba muri we, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo, ari ibyo mu isi, ari ibyo mu ijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibintu Imana yari ifise byose, vitu vyote Mungu alikuwa navyo, yabisutse muri ico kibanza Yesu. Alivimimina katika hiyo nafasi ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ubutunzi bwose Imana yari ifise, utajiri wote Mungu alikuwa nao, yabisutse mu kibanza Yesu. Amemimina katika Yesu Kristo. Ubwenge bwose Imana yari ifise, akili yote Mungu alikuwa nayo, yabisutse muri Kristo Yesu. Amemimina katika Yesu Kristo. Ububasha bwose Imana ifise, mamlaka yote Mungu anayo, yabisutse muri Kristo Yesu. Amemimina katika Kristo Yesu. Iki yatereka umwana w'umuntu, ikafikina kamata na mwanadamu kamtia nafasi hiyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwumvugo rukundo, sikilizeni huyo upendo. Mwumvugo rukundo abantu b'Imana, sikilizeni upendo watu wa Mungu. Abaheburayo, Waebrania igice cya 2 sura 2 umurongo w'8 mstari wa 8 havuga ngo,
Wanasema ngo wamuhaye kuganza ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge vyiwe, ngo kuko Imana yamuhaye kuganza ibintu byose ngo ntacyo yisigarije. Haleluya, amen. Imana ntacyo yisigarije, Amen. ngo yamuhaye kuganza ibintu byose. Mungu amempa kutawala vitu vyote. Haleluya, Amen. ngo ntacyo yisigarije itamuhaye kukiganza. Hakuna alichojiachia kutawala. Ngo ariko none ntiturabona ibintu byose biganzwa nawe. Uribaza icyo kintu? Jifikirie hicho kitu. Vitu vyote vyatawaliwa naye. Wewe wenyene uba muri icyo kibanza ni wowe utazi ko ivyo bintu byahasutswe. Wewe peke yako huko katika nafasi hiyo haujui kwamba vitu hivyo vimemiminwa. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. Imana yo Mungu naye ntacyo yisigarije, hakujiachia hicho kitu. yabisize mu kibanza kimwe, Amemimina katika nafasi moja. niwe Kristo Yesu. Ni Yesu Kristo. Ikibanza yateguriye umwana w'umuntu, Nafasi ameandalia mwanadamu. avuga ni ibihe bidashira, Nafasi ya milele ni Kristo Yesu. ni Kristo Yesu. Nawe uri muri Kristo Yesu, Na uko katika Kristo Yesu. nawe uri muri Kristo Yesu, Uko katika Kristo nawe Yesu. uri muri Kristo Uko Yesu. katika Kristo Yesu. Kumurango Jioni ama asubuhi uri muri Kristo Yesu, uko katika Kristo Yesu. mwijoro Usiku uri muri Kristo Yesu, uko katika Kristo Yesu. uryamye uri muri Kristo Yesu, uryamye uri muri Ukilala uko Kristo katika Yesu, Kristo Yesu. uhagaze uri muri Kristo Yesu, Ukishimama katika Kristo Yesu. uri kuratembera uri muri Kristo Yesu, Ukitembea katika Kristo uri Yesu. kukazi uri muri Kristo Yesu, Ukiwa kwenye kazi kwa Kristo Yesu. uri muri Kristo Yesu, Mahali pote huko katika uri Kristo Yesu. kuradandaza uri muri Kristo Yesu. Ukikuwa kwenye biashara kwa Ni Kristo Yesu. kibanza twashizemo tutazohindurirwa. Ni nafasi tumewekwa hatutabadilishwa. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Niyo mpamvu Ndio sababu abantu 1000 watu 1000 bazohindikirana watakuwa upande wetu. iruhande yawe, Watakuwa upande wako. n'ibihumbi 10 Na wewe 10,000 iburyo bwawe, wewe kuume kwako. ariko wewe. Lakini wewe. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Nimbara umuntu atarakwiye kugira ubwoba, Kama kuna mtu angepashwa kuwa na woga yari umurokore. ni mlokole. Mvuze umurokore kubera n'umuntu yacungwa, apana umukizwa. Umurokore. Mlokole, mtu ameokolewa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana irakabaho yaduhaye Yesu. Mungu Imana irakaheza kigwa yaduhaye Yesu. Mungu abarikiwe ametupa Yesu. Imana irakaheza kigwa yaduhaye Mungu kibanza abarikiwe cyiza. alitupa nafasi nzuri. Imana irakaheza kigwa yaduhaye. Mungu abarikiwe Ni ametupa kibanza cyo kubamwo, nafasi ya cyo kuishi, gukirizwamwo, ya cyo kuokolewa, kubohokeramwo, ya cyo kufunguliwa, gutungiramwo, ya cyo kutajirikia, kwitegevya, ya kuwa cyo huru, gukira indwara zose, ya kuponya cyo magonjwa yote, guhinduka rwose, ya cyo kubadilishwa, gusa nayo. ya kufanana naye. Kristo Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni Kristo Yesu. 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 Niwumva igitero kikujeko. Ukishambu- Ndi muri Kristo Yesu. Ukiashambuliwa, Ndi muri Kristo waambie Yesu. shambulizi Ndi muri Kristo Yesu. Kristo Yesu. Ndi muri Kristo Yesu. Niko ndani ya Ndi Yesu. muri Kristo Yesu. Niko ndani ya Yesu. Ndakumenyesheje ko bizokoroka. Nakwambia kweli vitaanguka hivyo vishambulizi. Ijambo ryose uvuganye ukumenya, ukarivugana ukwizera, ukarivugana uguhishurirwa, Neno lote ukisema kwa ufunuo na uimani litegerezwa kugukorera. litatumika kwa ajili yako. Litegerezwa kugukorera. Litatumika kwa ajili yako. Litegerezwa kugukorera. Litatumika kwa ajili yako. Hari igihe Satani Kuna wakati shetani azana amajwi atandukanye, anakuletea masauti mbalimbali. akakubwira ibintu bitandukanye, Anakuambia mambo tofauti. akakwereka nk'uko byarangiye. Anakuambia kwamba anakuonyesha kwamba vimekwisha. Imana itakubona Kwamba Mungu hakuoni. utagikijijwe, Hauokoki tena. Imana itakikwemera. Mungu hakukubali tena. Cuhagarara ku maguru yawe, Shimama kwa miguu yako. uvuga ati hari umunsi nibuka Na umwambie ninakumbuka na siku nakirijwemwo, nimeokolewa. nakirijwemwo. Nimeokoka. Rero kubw'ivyo Kwa hiyo ndi muri Kristo Yesu. niko ndani ya Yesu. Kristo Yesu. Niko ndani ya Ndi Yesu. muri Kristo Yesu. Niko ndani ya Yesu. Ndi muri Kristo Yesu. Niko ndani ya Yesu. Intege nke Udhaifu nizikinganje, hazitanitawala. icyaha Dhambi nikikinganje, hakitanitawala. kuko ahantu ndi, Kwa sababu mahali nipo, kuko ahantu ndi mahali nipo nta cyaha
gihari. Hakuna dhambi Nta nafika. cyaha gihari. Hakuna dhambi Ndi uko. muri Kristo Yesu. Niko ndani ya Ndi muri Yesu. Kristo Yesu. Niko ndani ya Yesu. Mfise ingufu zo kunesha. Niko na nguvu za kushinda. Icyaha coba kiko kiransatira. Dhambi yote kinishambulia. Mfise ingufu zo kukinesha. Nina nguvu za kuishinda. Uri muri Kristo Yesu. Uko ndani ya Yesu. Uri muri Kristo Yesu. Uko ndani ya Yesu. Uri muri Kristo Yesu. Uko ndani ya Yesu. Ndiko ndakubaza muntu w'Imana. Nakuuliza mtu wa Mungu. Waba waramwakiriye. Je, umeshampokea huyo Yesu? Waba warakiriye Yesu. Umempokea huyo Yesu? Waba ufise isezerano nawe. Uko na ahadi naye? Waba ufise isezerano nawe. Uko na ahadi naye? Birambwira. Biblia inaniambia Ngo kugira ngo Imana ikize Nowa. ili Mungu amkomboe Nuhu. Ngo yamubwiye ngo kuko mfise isezerano nawe. Alimwambia kwa sababu niko na ahadi na Ngo wewe. sinzokwica. Kwamba sitakuua. Ngo n'uruvyaro rwawe. Wewe na kizazi chako. Ngo sinzokwica. Sitawaua. Ngo ariko nzokwinjiza. Lakini nitawaingiza Mu buhungiro. katika nafasi ya kujificha. Umwuzure ntuzobafata. Gharika litawashika. None wewe uri hano. Wewe uko hapa. Waramwakiriye. Umeshampokea. Waramwakiriye. Umempokea huyo Yesu. Uri mu bwato. Uko katika safina. Uri muri Kristo Yesu. Uko ndani ya Kristo Yesu. Mbega warahunze. Je, umekimbia? Mbega uri mu kibanza c'amahoro. Uko katika nafasi ya amani. Ni yuri. Ndipo ulipo. Ni yuri. Ndipo ulipo. Ni waba utarajayo. Kama hujafika Ni nafasi waba hiyo. utaramwakira. Kama hujampokea. Wino wiruka. Kuja kimbia. Wino wiruka. Kuja ukikimbia. Hungu kwa rufu. Kimbia hiyo mauti. Hungu wa mwuzure. Kimbia hiyo gharika. Hanze ni habi. Inje ni pabaya. Hanze ni habi. Inje ni pabaya. Hanze ni habi. Inje ni pabaya. Hari urupfu gusa. Kuna kifo tu. Hari urupfu gusa. Kuna kifo peke yake. Abatari muri Kristo Yesu bose. Wale ambao hawako katika Kristo Yesu wote. Batembera ndani y'urupfu. Wanatembea ndani ya kifo. Batembera ndani y'urupfu. Wanatembea ndani ya kifo. Ibibarimwo byose. Vinavyokuwa ndani mwao vyote. Bigizwe n'urupfu. Ni kifo tu. Kaze muntu w'Imana. Njoo mtu wa Mungu. Kaze mwene data. Kuja ndugu yangu. Nimba utarakira Yesu. Kama hujampokea Yesu. Uze wiruka imbere. Kuja unakimbia hapa mbele. Tugufashe. Tukusaidie. Kwinjira. Kuingia. Imana. Mungu. Siyo yaje kwinjiza abantu mu bwato kwa Nowa. Sio yeye amekuja kuingiza watu katika safina kwa Nuhu. Ni Nowa yuguruye. Ni Noa alifungua. Imana irugara. Na Mungu akafunga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mtu nkanje kama mimi cyangwa uyundi wari we wese kama wengine yoyote arashobora kugufasha kwinjira. Anaweza kukusaidia kuingia. Mu kwakira Yesu. Kumpokea Yesu. Hari umuntu atarakira Yesu. Kuna mtu hajampokea Yesu. Aduze ukuboko. Pandisha mkono wako. Ni waba udahari nta na kimwe. Kama uko ni hamna shida yoyote. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wewe uhari. Wewe ambaye uko. Wewe uhari. Wewe ambaye uko. Ugira ubumenyi. Uwe na ujuzi. Urondere ibyo muri Kristo Yesu. Uje katika Kristo Yesu. Urondere ibyo muri Kristo Yesu. Utafute katika Kristo Yesu. Ibyo wemerewe. Unavyokubaliwa. Nibyo wemerewe. Ndivyo unakubaliwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka twunamike amaso dusenge. Tufunge macho yetu na Thank you.